laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yetti Allah subhanahu wa ta'ala e jarnimo di nemaji makko e ɓure makko e teddule ko moƴƴi e meɗen, o teddini en, o nemini en, o tawni en o sappo sakkitoro ndu lewru ɗo, watti e nemaji ɗi wonduɗen e mum ɗi. Tori Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuko en andutugol ɗi, jarnamo e majji, yettamo e majji, wakkilo waɗira ɗi fi ko welatamo kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ha o weltano en. Aray koye ɓeydu wakkilare fayi koko laawoto, so on ti wakkilake fewndo ka weli heɓude ɗon, o haɓɓitoyke ko tuma mettoyi heɓude, o wakkiloto o heɓoyta. ara men no makani en hadis selluɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, asi wonɗo ka sunanu tirmidi o musnad imam ahmad, omo tirmidi wi mo selli, alhakimu naysaburi sellini mo, imamu dahabi tawtimo ɗon, maki igtanim khamsan qabla khamsin, صحتك قبل سقمك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Narmaki yonet ɗon wakkilo e nder jowi o golla e ɗin ɗon aɗo jowiji heedoji ɗon ɗin arde. O maki yon tigi wakkilo fewndo ka o selli ɗon, o waɗi nawnare aray hewto on tigi, ko on tigi wawi wadde ka cellal ɗon, o wawata waɗoygol ɗum si o nawni. O maki on tigi wakkilo ka o woni suka ɗon, ka o hecciri ɗon, o waɗi fewndo ka o hecciri ɗon ko o wawi wadde ɗon kon, o wawoyta waɗoygol ɗum si o nawyi. O maki ka on tigi mari goɗɗum ɗon ka o aldi ɗon, yo wakkilo o dépensa fi l'islam on, o waɗa moƴƴereji, o waɗira jawdi makko ndin, o waɗi si o waɗali ɗum fewndo ka o mari ɗon, sanga basal ngal aroyi o wawata wadde. Basal no jani wonde neɗɗo yaha sikka o laawike basal ngal hewtomo few ko mari ko lanna, o nisa noon ko hayno o waɗa ko moƴƴi ɗum fewndo ko o marno. Armaki on tigi wakkilo de fewndo ka o mari ɗon aɗo basal hewtude. Laromaki on tigi wakkilo fewndo ka o hetti ɗon hettare heɓugol temps vide, ɗum aroyay sa'aji goo tawa on tigi wawata few, tawa occupation ji ɗin ɗuuɗi, ɓeygur nden ɗuuɗi, golleji ɗin ɗuuɗi, responsabilité ji ɗin ɗuuɗi, tawande kadi o wawata. So wi yo janngo alquran ɗo yo fuɗɗota haaju huyanti o doga ton, so kala ko o nangi fi waɗugol dewal tawa piihum adna ari accintinnimo. aɗo maki fewndo ka on tigi hettiɗon, fewndo ka tawata on tigi ko silbatere jo, ka tawata haajuji ɗuɗirama, yo wakkilo fewndo ɗon aɗo mapare hewtademo. O maki ka sakkitode yonti wakkilo ka gurdam mum ɗo, o ɗaɓɓa ɗo aljanna Allah on ko ɗo o ɗaɓɓete, ko ɗo o heɓoto, o ɗaɓɓa ɗo welaye Allah on, o eto ɗo o daɗa yiite ngen ɗo, sabuna so oma haali suudu makko ɗum ka aljanna fewndo ka o wuuri ɗo, wona ɓawo o maayugol ndu mahete. La dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha wa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Neɗɗo maragal ɗo narta o naatoyta o weera e muɗum ɓaawo mayde makko ne sinaɗe o mahuno ɗen ade o mayde. ɗum haray koye mbiydu wakkilare. aray
ado landal arngal ɗo ngal e weɓutugol ngal komi anditinta en ɗo ko o subaka no woodi e wonɓe arde waala juulugol ɗo ha e 4 heures du matin ɓe yaha ɓe sullo ɓe feƴƴa ɓe waalo gata ɓe fino yowoy 6 heures 7 heures tawa subaka juulanoma ɓeɗo ɓe añi biwol ɓe jaɓitete kiɗi ɓeɗo ƴetti ko ɓuri fanɗude kon sinda so on tigi juulali jemma on fuu edi on tigi juulugol jemma on fuu sinda so on tigi juulal jemma on fuu o juula subaka on e waktu makko ka juulirde kadi siko gorko ɗum no ɓuri waalugol juulugol ɗo o weetora subaka on fiw ɗen andi nelaɗo no humpiti en wonde Allah no wi'i hadisul qudusi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi Allah wi'i jiyaɗo an on ɓattorali lan hunde welayde lan hewti si o waɗi komi farli e makko kon taho farillaji ɗin taho haray ɗum ko en watta ɗum no fonde moƴƴi landal no ari ɗo sonnajo jibinɗo o woni balɗe 4 o laaɓi o looti o fuɗɗi juulude la Allah kadi o fuɗɗi horude woni wa balɗe 3 tun ƴiiƴan ɗan artoy kadi ɗan arti boɗe jancoy o joni noon landal ngal ko ɗen ɗon balɗe wano balɗe 3 ɗe o juuluno o hoori e muɗum ɓaawo ƴiiƴan ɗan arti ɗum ɗon kadi ɗen ko be o yoɓitoya ɗen ko honɗum woni ñaawore makko nden e ɗen ɗon ɗe gandi ko ɓuri sellude ko e konngudi karama koɓɓen ko wi'a kon ko ƴiiƴan jibingol duumoto e sonnajo jibinɗo ko ɓuri ɗuɗde kon ko balɗe 50 malikankoɓe wi ko balɗe 60 wono maako nene men Aisha on tawata sahabajo e goto yeddali ɗum ɗum ɗon ɓuri jogade doole edi waggol qiyas ko ɓuri juutude kon ƴiiƴan nan ko duumoto e hoore o sonnajo jibinɗo konte ko ƴiiƴan jibingol tawa ɗum haɗaymo juulugol haɗaymo hoorugol ko balɗe 50 si ɗum timmi aray siɗan tajali ko yo looto o fuɗɗito juulugol ngol siɗan taƴi hakkunde ɗon ko fewno kaɗan taƴi woo ko yo looto o fuɗɗito juulugol o waɗi sonnaɓe goo ɓe sikka e kamɓe ko betima balɗe 50 si o fuɗɗito juulugol hay si ɗan taƴi ka balɗe 10 arane ɗum ɗon ko faljere hay si ko bimbi ñande o jibini ƴiiƴan nan taƴi ko yo looto o fuɗɗito juulugol ngol de kono si ɗan continue ɗan jokkodiri ha timmoye balɗe 50 ɗan taƴali ɗo aray lanni aray ko yo looto o fuɗɗo juulude ɗan ɗon wonɗan yeeso ɗon kontama joni ko ƴiiƴan ñaw ko wonɗo e seeñade ma wonɗo e sonsade jon noon ɗen balɗe 3 ɗon ɗe o juuluno o hoori e muɗum ɗen ɗon inchallahu korka kan ɗaka selli e julde makko nden bal hay ƴiiƴan artoyɗan ɗon ɗan ɓaawo balɗe 50 ɗen ɗan ɗon haɗatamo o juulugol simo waawi hoorude kadi haɗatamo o hoorugol ɗan ɗon kontama joni ko ƴiiƴan ñaw kono yaw o yilto ka docteur ɓe gynécologue ɓe ɓe ndaara ko honɗum taw si wona nawnare taw si wona ella goɗɗo goo en tori kala hawɗin e sawabu fayin sonnajo landi fiiɗan ƴiiƴan sonnaɓe ɗan no wondi e complication ji moƴƴi noon sonnajo kadi wonɗo ka gaɗa keeri to o wi o yii ƴiiƴam balɗe ko wonno yiide kon ha balɗe ɗen timmi ko wowi kon ɗan continue ma ɗum ɗan taƴa wano ñallal balɗe 2 kadi ɗan fuɗɗito haɗa ko honɗum ñawore makko nden ɓe andi maali kanko ɓen kamɓe inni si tawi balɗe konti wo yiide kon timmi ɗan taƴali yo ɓeydi ɗum balɗe 3 istidharan aw istidharan si o ɓeydi balɗe 3 kadi fayin ɗan taƴali
ɗan feƴƴo yeeso aw haray yo loto noon joni o fuɗɗo juulugol waɗi haray andama joni ko ƴiƴan ñaw kono ko selli kon on ɓeydugol ɗe balɗe tati ɗon ɗum ala ton kaɗan ka balɗe ɗen konti wono yiide kon ka timmi wo yo on tigi o looto o fuɗɗo juulugol tentini si tawi couleur majjan on change hakkunde ko wowno yiide kon ƴiƴan filayru ƴiƴan jogiiɗan mbaadi ƴiƴan filayru ɗan ɗon lanni ƴiƴan goɗɗan ngo ari ɗan wonda e ɗin mbaadiji ɗon haray ɗon kam hatuman andama ko ƴiƴan ñaw amma noon joni si woni misal e gollawol ɗo ɓeydike balɗe ɗiɗi e ko wowno yiide kon ko balɗe jowono yiide ɓeydike balɗe jeɗɗi ɗan taƴi ɗon lewru aronno kadi wontoye fayin balɗe jeɗɗi siɗan taƴi artoru ndu wonti kadi balɗe jeɗɗi siɗan taƴi joni o andi adama kon e giwol ngol balɗe joyi yahita e wonti joni balɗe jeɗɗi joni hande kadi ha balɗe jeɗɗi timma siɗan taƴali wona yo juulu wona yo hooru ko si heɓi balɗe jeɗɗi ɗan feƴƴo yeeso on kadi o aray o andi joni wonti ƴiƴan ñaw e koyo accu juulugol o acca hoorugol mi mana aada sonnajo on no ɓeydo no ɗuyto kadi ara joni wonde ko balɗe joyi yaha wontoya balɗe tati aray ɗum ko ɗon alhaali o ndata ko ɗum waɗi sonnaɓe foti e ndaarugol mbaadiji ƴiƴan ɗan si feƴƴiti tun ka wowno ɗon yon tigi ndaaru couleur wowno ɗon e ko woni arde kon ɓaawo aada on timmugol sino serdi ma si seeda wa billahi tawfiq ko goɗɗo o fijiri ɓeygu makko e ñalorma suumaye ɓe fiji ha kanko ndiyan toso kan ɗan yalti e makko ma ko wiyete ko madiyu dihal ɓowru kalkal kan yalti e makko kanko kono o tangini sonnajo makko on kañum o ndiyan yalto jang e sonnajo si modi makko e makko yiidi e daɗɗudi netti ko ɗan yalti e makko o tangini konol ñawore ɓeɗo tawan ɓeɗo ko ɓe waɗi kon taw ɓe lundike si on tigi hoolaki hoore muɗum o taw fijide sonnajo makko on nde ñaloma suumaye ɗum non koko tonga to ɓanno dagi memodirgol e makko ɓa hayla no lunnotono sonnaɓe mum ɓen hara himo hoori kono nen men Aisha maaki ha ko kanko noon ɓuri on wawde hoore muɗum goy manamum si on tigi no wawi hoore muɗum no wawi e memodirde e makko fijidugol e makko seeɗa fijindaru ganirdu kono so andi hoolaki hoore makko wota o ukko hoore makko e probléme ɗo si ko madhabi Imam Malik on ƴettuɗen haray ɓeɗi ɗo non no fawi ɓe kaffara korka maɓɓe kam boni Imam Malik wi madhi si yalti e goɗɗo tawi ko tembete o yaltiniri mo oɗo haray korka makko kam boni kaffara waɗɗike mo kadi luttuɓɓen ɓe inni ɗum bonnata korka ɗuyte noon baraji ɗin si bonnali korka haray andi kan itte sikke waɗɗingol kaffara yon noon o sonnajo ɗo tawata si tawi kan no anda mo tewi ke pas yaltini ndiyam maniyu e mum arana madiyo maniyu on tigi ndiyam yaltojan ɗan si gorko e debbo yiidi si ko ɗan ɗon on tigi yaltiniri no o yaltiniri ɗan wo e nder ñalla suumayelngal kan ɗum ɗon haray no fottana wonde haray ma jumhur en no yaari ɓurɓe ɗudde ɓe karama koɓe no yaari haray korka makko kan kam boni few heddi ko honɗum fawimo ɗon ngal ɗo ñallal ngal boni o heɓi bakkatu joni noon kono ko honɗum fawimo ɗon ko kaffara woɓɓe en hi Imam Maliki e Abu Hanifa wi ko kaffara Imam Ahmad Imam Shafi'i wi ko yo tubotoro Allah yaafoye o yoɓa ngal ñallal ɗon kono noon mo jogi bakkatu molnaɗo ɗo si tawi ko ngol konngol ɗon ƴettuɗen mi wiya hi aray o sonnajo ɗo kanko ñallal ngal bonirimo few waɗɗimo yoɓogol ñallal lonto ngal ɗon e hoore na yo taƴungal ngal boni na yo taƴungal few o hooray ngal o yoɓoyal ngal kadi o tuuba kadi ko pellet mo jogii bakkatu sabu koko innata waɗe kon ñaloma suuma e ko ɗum o waɗi o jarbi ko haɗa kon
aray ko watta ngo illa muradu moƴƴum si tawi e wiiɗo hanki gorko o yani ɓeygu makko ko yata wona balɗe 3 e nder suuma e nder ñalorma kadi en wi kanko gorko on no fayi mo kaffara joni noon sonnajo on si tawi gorko on fayda force mo dowlumo ɓayno ɓuri mo doole hulɓinimo ha o jaɓiri ɓay feere ala aray o fayimo ko yoɓugol ñallal ko ɗum fawimo fawakimo kaffara imam malik abou hanifa inni si tawi kankadi o newnuno moƴƴi tawi wuri ko sattinali gorko on are makko tun o tiwi fayde ko saɗi ko tooli ɗon haray kamɓe ɗiɗo o noon kaffara no fawiɓe waɗi ko ɓe waddu tawi ɓe fof mo ɓe no weltori ɗo hay ɗo imam shafi imam ahmad en kamɓe kadi fayi ɓe yahoy feere zahiriyankoɓɓe ɓe inni ɓay ka hadis lar sallallah alih sallam ka oya arnoɗo no duppita hoore mum nden inni mi halkike mi maayi mi borrama yooyi woya yo nene mi yani e ɓeygo an tum ɓe ñaloma suumaye nelaɗo ko kanko wi'i waɗu kaffara woɗano fi sonnajo makko on mo andile ko kanko o yani e sonnajo makko on ɓe wi kamɓe ara e sonnajo en hunde fawakimo kono noon ɓe mujibil qiyasi sahih sonnajo on si tawi o newni kanko kadi o sattinali aray ko waɗɗi gorko on kono no waɗɗimo kanko sonnajo on ko waɗi ko heewi kon e ñaawoje ɗen kal islam ko worɓe ɓen tuggete ɗon ara sonnaɓe no naati nder toon so en ndaari khitabu on khitabu shar'i no alqur'ana yamirta noon siko juulugol siko hoorugol siko zakkugol siko hajjugol siko ɗuma fayda fof ko worɓe wona wolne sonnaɓen kono naata nder toon innatake ɓay ko damir worɓe woni ko wowla sonnaɓe kan concerna ɗum aray ko ɗum waɗi ɗo kanko kadi ɓayɓe fof ɓe no harmina e maɓɓe waɗugol ɗum o newni yo ɗum waɗe probléme o waɗa o sattinali hay seeɗa aray kamɓe fof ko waɗɗiɓe kon ko hunde wotere wa billahi tawfiq naam tosoki ɗin fof aɗo maki wa ramadanu ila ramadan wi as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bayna idha jutnibatil kaba'ir wa idha lam tughsha al-kaba'ir ɗe julɗele jowi mo juuliɗe e jumaare nden o juuli jumaaje ɗen suumaye haa suumaye ɗiɗo Allah waɗa ɗiɗo sabu si o jaɓi yaafagol bakkatuuji watteɗi hakkunde majji ɗin kono noon ko si bakkatuuji njani ɗin woɗɗitama amma bakkatuuji njani ɗin ɗon ko ɓe hetnane tuububuye feerejo on tuububuye no jogi chartiji muɗum chartiji tuububuye ɗin si tawi ko hakkunde on tigi Allah tun bonnere nde woni annadamu ala ma fata wal azmu ala adami al auda wajtinabu al asbab allati tuaddi ila al auda si tawi ko haqqe Allah ara ɗum ɗo gayni si tawi ko haqqe neɗɗo on kadi waraddul huquqi ila ashabiha aw talabul afwi min ashabiha tuububuye on chartiji mum ɗin koyo on tigi niisu ko o wanno kon o fiɓa annuye wonde o wattata ɗum ɗon few o woɗɗito sabuuji waɗaydi haa o fillito ɗin si tawi ko hakkunde makko e Allah haqqe wonɗo hakkunde makko e Allah tun haɗani ɗum ɗo gayni si Allah yi e makko soobe e pellital wonde ɗum ɗo o fillitata ko e niise ko o wanno kon o woɗɗike sabuuji kadi waɗaydi haa o fillito ɗin
haray gasi ko haqqe Allah ko haqqe neɗɗo haray no watti ɗon siko haqqe o jogani no on tigi yo nattu haqqe o ma o yaha o toromo yo o yafanomo haqqe on ɗoɗo haray be on tigi watta e hoore ɗe dewe ɗe on tigi on e wadde ɗum ɗo o tuubu buye ɗo amma on tigi no tuubude kono mo anni ñande o yi occasion wo o wattay oɗo o ɗayna hoore makko woni torki Allah yo Allah dandu sonnajo goo e sonnaɓe wonɓe dow ga landi sonnajo wi no wondi e biro muɗum biro makko no fowi so falama arde ga haray ɓe falaka ɓe seytine ɓe tikkay jonno kanko mo fala arde ga ko honno watta o yo wonu toon ɓe welto kay koye arga o waɗa kanko ko o faala ko o yo wonu toon taw arde wota o ardey ɓe gandi argol ka juulirde ga wona farilla tentini ka sonnaɓe ɓe argol juula ga naafe ɗen wona farilla hay hoore worɓe e tesi ke sonnaɓe ɓe amma dankagol mawɓe muɗum si ala goɗɗo go ko dankoɓe aray ko farilla ɓe gandi ñande go goɗɗo ari tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi nelaɗo miɗo ari ye yaadu ka jihaadi nelaɗo maki a hayyu walidaka yumma e ɓen ma no wuuri o wi naam hiɓe wuuri o wi fa fihima fa jahid yanganagol ɓe ngol waɗu ɗum noon jihaadi ma on an waɗu jihaadi ma on ka maɓɓe mana yanganagol ɓe ngol e huntana ɓe haajuji maɓɓe ɗin e riwaya goo lalmaki kayfa taraktahuma qala taraktuhuma yabkiyani qala irji wakhdumhuma hatta tudhikahuma o kama qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e riwaya gollaɗo maki ko honno accirɗaɓe o wi mi acciɓe wullude komi iwi ton kon ko ɓe hattimi kon nafooreji komi waɗayno kon mi accu hiɓe wullude laɗo maki yilto yanganɗaɓe ha jalnaɓe kadi ha ɓe welto anda nene baba kan si wonti yanganɓe ko fadde o ɓe weltoto nam haray oɗo sonnajo yo luttu ka suudu ton o yanganoɓe o so heɓi feere juulugol ton yo juulu ella ala o juulugol nan sala sallam no maaki julde fof ko ɓuri moƴƴude ko juulade ka suudu sina julde farilla e kadi ndewe buyi mo wawi wadde kawo dankotoɓe ɗon imo wawi jantar inde Allah ɗon o juula en laɗo sallllahu alayhi wa sallam o insino ɗon o du'o ɗon o heewi wigol subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdih adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi subhanallahi wa bihamdih subhanallahi alazim o jokka ɗum jokka on kalimatu tawhid la ilaha illa allah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ɗaɗo maki ngol konngol ɗo ɓuri moƴƴude ko atti komi wowli ko min e attirɓen fof ala konngol yaltowol e hakkunde ɗakkude ɓiɗɗo adama ɓurgol moƴƴude wigol ɗum ɗo la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ida mo wawi wonde toon o heɓa baraji mo wonanade Allah kono to accuma o makko ɓen ara hiɓe tikkanimo yo Allah hawrden e sawab oɓe landi ɗen andi neraɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki mo juuli subaka ha gayni wonti ɗon no jantade inde Allah ha nangen fuɗi towi seeɗa hewti ka dagi naafugol o yimmi ko juuli darɗe ɗiɗi o heɓay baraji wasi o rinɗini daaɗe 10 hara kadi koye ɓiɓɓe annabi ismail mana rinɗingol daaɗe no jaa e dewal ngal Allah yiɗi ka baraji heɓoto moƴƴi noon rinɗingol daande woni rinɗingol daande ko
jiyaɗo on tigi wonnoɗo mo e kurkanade wonɗo mo e yanganade ɗoftiɗo mo nafuɗo mo moƴƴiɗo e makko ha newanimo ne animo o innanmi rinɗinima sabu Allah o muñño ɗum ɗon fof hande kadi wa joni woni ɗima hande kadi o nelatama yiwnde mana no wawe joni wa jippe wa soda jippe wal tawa ko toute neuf hay hunde ko woni ella ala e maggal doginaga sen inna mi okkingal ɗo Allah ƴettagal jonna goɗɗo fi Allah o non way no wayi o wasi tawi on tigi rinɗini sappo e jiyaɓe makko hara noon ko an yanira ko ko kelɗuɓe on tigi heɓa ɗin baraji metta heɓude koy ko woni wela marde o wi joni noon landal ngal honto ari mo waɗi ɗo qiyamul layli ɗo ha e 4 heures du matin ilmi kadi o yahi o sullike Allah wallimo o ɗanaki ɗon ka subaka ɗon Allah walla en fof hara en ɗanaki subaka on laawo en ka julde jama o yahi o juuroyi ka julde jama subaka on kono o arti guiteren teddi o tawa heɓata wonugol to hande kadi o arta o feƴƴa o waalo hayso ko waɓɓe yiiti ka haɓɓen fen noon ɓe waalata yon taw so heɓaɗiɗa baraji ɗin ɗon o heɓataɗi kono heɓi goɗɗi goo ɗin ɗon komo waɗi ɗen no golle tun si heɓa ɗin non baraji kono waalugol juulugol ngol ɗon no kadi ko baraji goɗɗi goo juulugol subaka on juula ka juulirde e jama ɗum kadi ko baraji goɗɗi goo ɗanno maki mo juuli subaka on ka jama oɗo o woni e garanti Allah ngal ñallal ɗo ñallal ngal fuu modir garanti Allah wiyta mo mema on ɗon dey mo memi on ɗon haray o memani Allah kam mettetamo ɗon dan ɗon ɗon haray mo jogi ɗum baraji ko noon ɗiɗa komi andi kon haray o maraɗi inchallah on sawi mo wowno wadde dewal sabu nganto immorgo ka Allah haɗimo o waɗugol ngal Allah ko moƴƴuɗo hatta o yoɓa mo baraji ko wowno wadde kon ɗon ko Allah yo Allah waɗe en duuɓi waɗugol ko moƴƴi landal goo ko fii ɓaawojo o janngugol fatiha si tawi woni almami no feññinde jande mum nde o ɓanno fottana wonde almami e juulowo kañum tum feere ɓeeɗo ko ɓe jannga fatiha sigo julde maɓɓe ne sellu to salsalum maaki man lam yaqra bi fatihil kitabi fa salatu khidaju nonko o wi la salata liman lam yaqra bi fatihil kitabi no yeddodira noon si tawi ko ɓaawojo jumhur en no yaari haaluti Abu Hanifa tum wonde si tawi ko jande suuɗetende almami haɗa suuɗa jande mum nde ɓaawojon ko yo janngu Abu Hanifa ko ƴetti Abdullah ibn Mas'ud wonde na on tigi janngu few ƴetti o hadith man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ono mari almami jande almami nde wonanimo jande kono ɓuri sellude kon on tigi janngay ɗon amma ka feññinteɗon imam Malik Shafi'i fil qawl Ahmad fi riwaya ɓeeɗo yaari Cheikh Albani no tawte maɓɓe Imam Shawkani e woɓɓe go ahlul hadith ɓeeɗo wi wona yon tigi janngu few so tawi almami no janngude feññina on tiri nande hito ngo sabu ko Allah subhanahu wa ta'ala daali wa idha quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Imam Ahmad wi miɗo waawi wondugol wonde ɗum ɗo ko wi'a ɗo ko so tawi alquran no janngede heɗe jentite gasa Allah yurminayi on ko faanda ɗo ko so tawi almami no janngude ka julde hadithaji hadis goɗɗo goo nasara sana maaki innama ju'ila al-imam li yutamma bihi almami ko warna ko fiyo ñentine fa idha kabbara fa kabbir wa tukabbiru hatta yukabbira wa idha qara'a fa ansitu aɗo maaki ko almami warna ko fiyo ñentine so o habbiri o tan habbira ha o habbira e riwaya goɗɗo goo wi so o jangi heɗe imam Shafi'i e konngol makko ɓurgol sellude ngol imam Ahmad woni mutamadu konka madhab ko wonde ɓaawo jongu janngay
ɗum ɗo ɓuri sellude yadi no farli ka no yiɗa cheikh Uthaymin kanko mo waɗi tahqiq moƴƴo ɗon o wi kanko no waɗɗi yontigi janngo be o janga sabu hadis mo Ubadah ibn Samit filli ɗaɗo maki la'allakum hadis selluɗo la'allakum taqruna khalafa imamikum o gasa on janga e ɓawal mam moɗon qalu nam fa in hi maki la tafalu illa bi fatihil kitab tan wadde sina fatiha on tun mana on tigi jangay kono ko fatiha on tun o jangata madama ko julde farilla ko julde nafilo son tigi jangani piji ɓuyno yaafe nafilo ko yafata ko e farilla kono siko farilla no hani ka on tigi janga kono so wi on tigi jangali ko ɓuri sellude kon haray julde makko nde bonani kono noon haray ɓural fatike mo min torki Allah ila hawdu nge sawaba jazakumullahu khayr laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal